me ljudi, još novi klip. Ljudi, danas imamo kako napraviti League of Legends account, znači kako napraviti LoL account, tačnije. Znači, otvorite vaš pretraživač, to je najosnovnije. Znači, kucite League of Legends. Entero, opičite. Idete u League of Legends stranicu. I sad, nisam u dobar deo ušao. I sad, uđite ovo, evo te prvi tačnije, ako hoćete napravi account. I sad imate ovdje username, password, confirm password, email, day, month, year. Sad, prvo idete u username. Na primer, bla, 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 1. Password, neki koji vi želite, email, neki tamo 60 moj koji ne koristim, day 5, February, kad sve popunite formular, idete I'm not robot, znači da niste robot, i idete play for free. Znači idete play for free, ali username bla 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 1.1 je već korišćen. Zašto mi to ranije nisu rekli? Ajde 1.1.8. Let's go. I ljudi, posle ovog videa bismo trebali valjda da dođemo do malo postignuća subscribera više da dobijemo. Znači idemo, ako hoćete sačuvate ili ne. Znači mi idemo never. I onda se pojavi download the game, moj account se zove bla 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 bla, 1.18, ne znam, nije više. Vište ljudi, znači evo, pokazali smo kako da napravite League of Legends account. Znači, što se tiče ovog klipa, to je to. Vidimo se u nekom sljedećem